Ошол Абдылдаға мен жалпы кыргыз айымдарын атынан жооп жаздым. Кол эгерде жакса кол чабасыңар, жакпаса деп койгула, Абдылда өзү нормальный эле киши экен. Күлдүргүч мунун иши экен. Куудулдук эле болбосо куйкалап салчу киши экен деп. Ayalдар үйдүн барык экен, акылес жактан тайк экен. Балале төрөп бербесе, кысталак балталап салчу калк экен. Айтып коет да, яйланайлай, 8 март болуп атат. Чогулуш болот. Келип аялдарды куттуктайсыз деп айтып койсоңор, мен даярданып алат элем де, яйланай. Ой, айттырганбыз де. Эми даярданбасаңыз деле ушул Качан болсун демиктирип басып жүрөсүңөр да. Демиктирип. Эртерээк келсин деп атат деп айттырыпсыңар, айтты. Айттыбы? Чуркап келдим ошондон. Эмне бала болуп кетти деп. Баштаңыз анда. Баштаңыз, эмнени баштайм? Айтып коет да, даярдан. Кое турчу эле, кичине демин басып алайын. Келиңиз, даярланып эми мага эмне? Аял затына бир эки ооз жакшынакай сөздү мындай жөндөр айтпайсыз. Ошол каалоо тилекти де чын ниеттен айтыш керек да, туурабы? Анан? Ар ким ар кандай нерсе каалайт азыркы заманда. Бирөө жамандык каалайт, бирөө жакшылык каалайт. Аны да чын ниеттен айтат да. Мен туруп алып эле, мен силерди кааладым деп койсом боло береби. Коюңуз саксак эле ошентип куттуктачы ала эми. Мына келин, карачы. Gelin, men seni kağladım. Ama öy. Uyat da gördün mü? Ha uyatmasana mı neydi o zaman? Şaştırıp atmayısın arabayla. Canım ne meyli kutup kaldı ol ispen mi be? Bugün kaçası? Bugün 6'sı. Ya öyle lan 8 Mart'ka daha bir gün var eken ko. Anam? Mınday kılmayın böyle lan. Hazır canağı Canibek'teki Niyeli'ye çıkıp toy verme dediler. Anam? O şeye varıp o kattan gel atmadan girsen bolu mu? Siz oşolacak var bir üstü kanı etçep tamaktanıp geleceğim şu zal doldur ayımları getirip karma oturamam yerde ben ama. Yemaylanayım bir yerde paydası çok ayaldardı kuttukta oturaverip. Ben o kattan kalan bu ayakta. Ya aksakal. Özüm öyle. Ya sizler daim uşunday kılasınlar. Daima da. Bu öyle yol kümeste. Uşutup şaştırıp atıp dağı ötköndeki olup oturasınlar öyle. Ha ötkönde mi ne oldu le? O ötkönde mi ne oldu canağı? Dem Valentin günü. Ne oldu? Dağı uşutup çakırıp atat degenden jetip geldim. El tolduraken. Çıkınız dediler. Çurkap çıkıp öyle kıykırıp atam. Suyunu men gelbeyt degen, görse suyu ölbeyt eken. Bulca şoğunun geremeti, suyu, cana suyu. Devele kıykırıp atsam öyle kıran katkılı el gülü tutam. Ne gül vattı? Alar görse tige, kurultayga delegat çayla batışıptır. Men gelip alıp, suyu gününe bir bela bal vatkan eken dep. Öz suru olmayız bana mini olmadan bir ekledi. Aytıştı da. Sen buna el kütüp kaldı bir eko o söz değil. İmine söz. Ayal zatına tolduracakşına sözler vardı. Kan tapmaysa biri eko o söz jönlele koşup söyle koyunuz da. Ayaldardı kutlukta 8 Mart. Bunda ayalların jakşıcağını aytıp. Ayalın jakşıcaklarını aytıp bile. Men karadım aylanan. Vapşi ayaldın jakşıcağı çok edi. Çın. Tapma koydum. Kanday? Men emes, menden geniler tapmaptır. Ve kanda inanayın, jengemi deli özün jakşıcaklarını aytıp verirsen, sonra jengem jakşıcaklarını aytıp koysanız da olur. Jamanatan göre. Oşa jengenin jakşıcağı olsa sagamine korbulayım. Men emes, jengen öz aytalmay koydu jakşıcağın. Aytçı jakşı kaysı kasiyetin var desem. Ayallar turalı tolduralı jakşınakay sözler yazılgan ey. Yok eken izledim. Minege yok, kitaplarda okup karasanız bulamı. Men de kitap karadım, bardığın izlep tapı. Ben oku vereyim bayaldarın bayramına karata. Ana atayı çıkanına kayra get kalmak bileniz. Yapaptıra, mınçak. Jakta o kattan da kaltırdın hemen. Alıp koyun siz var, hemen etmeyiniz. Karanından kağılayın erkekler.
Ayaldardın toosubuzga gebelmez. Biz turganda turmuşuңar toltura, biz turganda rızkıңar kemibez. Karanından kagılayın erkekler. Ayaldardın biz yok bolsak ayaldardın göngüldörü karalı. Koyçu anı taqdir başka salmasın. Sulular köp, esevi çok sanalı. Erkekler degen toğunun tunuk bulağı, erkek degen bulca şoğunun çırağı. Alыс ketsek daim estep жүрüşat, erkek degen ayaldardan tumarı. Özüm jastım. Ayaldardın bayramını arnap özüm jastım. Aksakal. Men sizdi erkekler turalı ayt degen jokmун men. Men ayallar turalı okuңuz деп атам. Hem ayaldar jönünde aytpatmayım. Bolboso meneni okuyun. Aytçı bana. Oy kiteplerdi karasanız толтура koyayım. Karadım bir de söz çok ayalga layıktı. Mına kitep okugan emes de okusanız bilesiz de mına Esongul İbrahim degen akınımız жакшынакайлы сөз жазган аялдарга да. Мына аялдарга мындай деген сөз жазган. Ыр жазганда билим менен өнөргө арын алган наам бар. Академик, эл артисти, эл баатыры. Карачы, эмне деген наамдар. Ал эми асыл аялга табигат өзү ыйгарган эч нерсе менен ченелип, эч нерсе менен баалангыс эне деген наам бар деп. Мына ке. Кандай жашынакай жазылган, Uşul kitepte beken ya. Мен китептен окугам ошону. Men dele kitepten okudum. Mına kitep Эмнени окудуңуз болду? Kitepte mintibile turat. Ayaldar üydüm barık eken, akles çaktan tayık eken. Balale törep berbese, kıstalak baltalap salçıgalk eken. İçkindep turat arağım, içpedep turat ayalım. Ekönün göğünün kıyalbay, atamgalı ekönün ayavayçını cadadım dedi. Mına kitepte var eken bu da. Aksakal ey. Эми аялдарды балталап салып жок кылып эле жалаң эркектер калыш керек экен да. Kane mi koldan gelse? Жок, өзүңүз элестетиңиз мына, мисалы түрүн болуп тур. Элестетиң мына. Аял заты жок болсо, жерде жалаң эркектер жашап атсак, анда бизге кийим эмне кереги бар? Жақсы болмақ та экономичный болып. Жок, жүрө бермекпиз да кафелерде, тойлордо. Энеден тума жалаң дырдаң деп жетелешип алып. Гилемди көтөрүп алып, тойго кетсең талтаңдап жолдун бою менен ооп төгүлүп. Барып автобуска чыксаң, отурат автобуста эркектер. Банияда парда отургандай бирин-бири тиктеп коюп. Жок, автобус бош болуп калса жакшы. Тыгын автобуска чыгып алсаң, кетип атасың темирди кармап алып, артыңда тургандарды карап алып, байке кырыңыздан туруп алабыз, тердеп кеттик деп. Жок, күн ысык болсо ошентип айтасың. Күн суук болсочу? Күн суук болсо темирди карап, байке жакыныраак туруң, ысыгыраак кетели дейсиң, туруп. Ne oladı? Kafege barıp alıp, jay biyge biylep atsaң, ek erkek çıkıp alıp, eliňen bıçaktap almay. Jok, siz elesteseniz aksakal, mına tursanız orduňuzdan, tursanız. Mine kadar Tursanız mına. Elestediniz mına. Jana siz aytkanday ayallar jok deyil, mına. Zalda jalaň erkekler. Gümönдөр bayka aytmakçı giyim degen gallak. Ekoýüsde de jok. Gele tavsa göz yeteleşip alıp, kola karmaşıp elestetseniz uşu. Ne? Sen antme de sen mınday kılıp alıp bastamın. Jo, mengo şenti basalam mınday kılıp. Anam maktan gaz muhammeti bassa.
Emi har kiminin pakotkası ar türlü de aksakal. Opşu bana aytkanыңızda koşulmayım aksakal. Muna misалы ayal zatının minesi jaman. Minesi jaman. Nesi жақсы айтшы маған. Oy жақшы да. Жақаңды ағартып жуып, чайыңды беріп жұмышқа ұзатып, жұмыштан келсең чарчадыңбы деп жақшынақай тосып алып, тамағын беріп, ыстық төшегін салып жатқырып қойса, жақшы да туралы. Меңді чағып, Не деп меңі чағады? Жұмышта отырсаң улам телефон çalып, қаяқта жүресің, қачан келесің, келсең де жөн қалбай, қана деп. Minesi жақсы мұны. Yanı var, жыл жаңырды 8 марттың үстінен кепті. Ақсақал, мына мен мысалы 8 мартты күтем. Ой, жақшы да. Келіншегіңі сонын қылып киінтіп, кафеге алып барып, столдың үстіне дүрдүйін тамақтарға толтырып, столдың үстін. Арақтан көбірек заказды беріп қойып, майраң менен деп тос сүйлеп, нарқып бір далғыча шашмынап, 3 туры беріп ал бір далғыча. O şahtele otura veresin mi? Үйге de gelesin mi? Жақшы да. Gelsen çöntöğünü tazalap koysa, ertemden başın zangırap jarılıp ketçi deyip otursa, kuğurap bir deme berbe tursa, hanım minesi жақсы sana. Жақшы ақсақал. Командировкада болып қалсаң, өңді түсті келінді тауып алып, кафеге алып барып столдың үстін толтырып, тигінің көзінің қарагыменен таңайланып мынандай алып. Stolun üstün toldurur. Yani karızı çok kişi de olup görünüyor. Salım bekiptim bayılığın basıp algansın. Şunday atırıp, үйіңін аялың сығына қылып қалса, чекерек шығып, мен репетициядамын, ертең менен чалылада басып қойып. Қайра кіріп, тигінің иініне башыңы жөліп, şu kafeden çıqqandan ketip kalıp bankrot kılbasa ekan deb жатсаң sana. Жа ақсақал, İmine. Emi былтыркылардан болса деле bir кайталап birдеме кыл, birдемени окуңуз. Emoşon aytıp atmayın ben. Көп эле чогулуштарга барып жүрөсүз. Kaçan bolsa ele çoğul. Ayta vereyim bir. Ооба. Уят эми айтай келгенден кийин кайра кетип калсаңыз. Элдин баары тармай бияктан. Ayallardı kutluktan. Аялдарды куттуктап мына баштаңыз. Ha baştan. Alas, alas, arbaladan kalas. Нени окуп атат мына? Bu Norus'taki turbayı mı tabi? Карасаңыз ай мындай bir тактап. Az mına. Mına bir yakta cüret. Canı yıl geldi Caş Balban. Hayrattan. Ya ne vereyim ki turbayı be tanrım. Ha mına bir yandaken, mına bir yandaken. Kutmandu geçinizler menen. Во. Urmattu toyga gelgen kudalar birinci. Менен айтып атат мына. Sahip kalaya. Yok, Boronçunun ağası ayaktan cüretmiyor. Ha mına bir yandaken. Urmattu sayloçlar. Amay. Atan ya. Ya gaz. Orsa yazıp koyup bunu. Bola veradi, oruscha qutuqda bola veradi, ova. Orsa dile okup keteverince. Vнимание. Сорок пятого года 9 мая фашистский Германии полностью разгромили. Akkara cerge gir atan. Levitan'ın sözünde bir yerde vurgan ekemine. Ақсақал, Büt adaştırış atan. Мындай тақта беле карап алыңыз, тақта беле. Адаштырбайлар, мындай тақта беле. Qanday qilib? Turыңыз мындай, turыңыз ордуңузда, ақсақал. Ушул 4 сағыр үчүндө ушул адамды жарым саат кыйнайт экенсиз, ақсақал. Мындай кылып туруп эле. Bola veradi, Бола берет, окуй бериңиз. Ayaldar imanı sık bir borene. Büt adam sendeygenen bolsa mine. Büt alam bolsa senin tileginde, düğünöde eş topalan bolbasele. Sen ayalsın, mineti güç enesin. Sen ayalsın, çaypal bagan gemesin.
Uğuldarın er azamat er çıkıp, al жүгүңдү жеңилдетер бекенсиң. Аялсыңар, мен силерди туу тутам, аялсыңар, мермиңе жылынам, аялсыңар, ене деген ат үчүн, аялсыңар, мен силерге жыгылам. Абдылда Яманкулов кол чаңыздар менен.